Shubor nakaslem jong udongsan hima. Profesor Rakesh Sinha MP Rajya Sabha nakaseng BJP wala bana walada ka BJP kanwan ha kabor uba HM Shangplyang uba de ukertong ka BJP na Mawsonram constituency unlong kum menteri rangba ka jilla balada ka BJP kaya sunrap ha ka sarkar unlong kum usumbut menteri rangba ka jilla yagini ki kentian lapan pa wa ajing kran ha jingyalang patba hamadan football Mawsonram kliechnong kabalong menta ka singi ka arpuay tarik urumpang arajar arpulai. Hakani kajing lang layo kajing kerendo ba HM Shangplyang kiri orang ba ringkat kajing saki ki hajar mud kinong kershan. Ya kasur jong kinong rep kasur jong kinong rep kelas sawa jam hapo kedor bartuan nadu ar hajar kapra ter namar balai nakawai kapor sakawai kapor ngajura ya kasur jong pajba bat jong sur jong nongrep hangtai hador bartuan kasorkar kapanse bakan snap ya kajing ud jing nam jong kinong rep jong omdai tamu sensar mentah dah kajing dawa jonga lapan kelamar rep wan yu kwairu nabar ngi yakni ka than jongi ngidon bun kinong rep kwai baro kinong rep kwai mentah kila yo ya kajing mentoy bala itu yu kwai kum umar rep de namar kada kadau na kendui kinong rep akong gane ka por bakin kenmau ya kumu dau ramba ubalara ikastur jo kinong rep Ahmad ka sorkar bat ka sorkar kambanse barkan snap palawi ngadang don bon ke janda hakne ka snem nangni sakmat banwan anga soto baga nang poi ka jingjop bamda ka kenti nginra ke janda ki bapher ka janda wan kong kabangan ra ona nga poi ka jingjop kadai bagan aikam aijam iki khon samla jongi jong kane ke constituency kaya jenda unemployment kalong kabashir khai baki khon samla jongi baro kiba pas BA MA yeng baki shongkham ayeng hasinong namar kadau kalong bah ka sarkar MDA kim samla la panai kam aijam iki khon samla jongi naong hakmat jumpi perlobi bagan ra ya ka issue employment ya manda ki khon samla jungi tam ka jongga Mawsonram constituency andrai jongga jela jongga Meghalaya barok kawai kenamba ki khon samla jungi ki badon hapo ka state jungi ki de banyo betah ki kam ki jam jongki ki de banyo kam yo jam kumbala penbena Narendra Modi uang bagi de ban aikam palat halak mut ki khon samla hapo sistem ngabo kajikali Ahmad u Konrad sama bahkan nongot ki khon samla ka sarkar jong o kalala banthukam hakine ki sansnem nangong epi to Krisyan ka BJP bakabe ka BJP kaban ra ya kata ka isu jong phi banai kam aijam yaki khon samla nidan ka Krisyan bagin yo no Narendra Modi no Prime Minister jongi lada Chief Minister jong Assam ula banthukam thumjam ar hosan hajar mut hapo sistem balai ka sarkar jongi kanumla na naong yapi ko khon samla jongane kari jong state jongi to shania ya ka BJP ngin tray mata jongpi ban ngi kular ban aikam aijam mata jongpi lada ki Krisyan ban pun scam ya ka terpeng jong ka BJP hakane ka jala jongi ka BJP kade ka party ban kham ki yeng mane jongpi nano ki kita ki khana bat kata ka nia kade ka nia bom don dongrim namar balai uba HM Shangplyang urung hakane parti BJP baniada ya phi baro ki khon Kristan ki badan hakane ke chela jongi na yeng ni pata jong phi balada kadon kadon ka khep
bagan don kajing persya ya kan niam jongi nan long uta urang ba ban yeng ya beta jongi ki khon Kristan baro ban ya sai hakmat jong kita ki leader ki badan hapot Delhi namar kata abang al pusai kata na penso scam ya ka jimot ke ciperkat topi ba pendom snap ya kum kata kanya ba ka BJP kawan ka jela jongi ban pergala Hindu ya pi lade ban kham ya kijing bane topi ni don kam ya ka development ngin leyu kanyam kadon hapo dono chonga ba chongpi kajing nge chongpi kadon hapo mesim om dai ha ke lada mapi pilong baskem ha kajing nge ke chongpi onomla mano ban pergala ya kan niam chongpi abagi ngila scam ka mesim chongi ha kan niam la chong ka kpo chongi ka dawa ya ukhao uwe ban ai khao ya beta ka kpo chongpi de ka parti BJP ka ban pendap ya ka kpo chongpi to perlu me te pakhat bagane ka por bangin wandra ya ka jikla ka jela jongi perlu perkhat bade tang ka parti BJP ka jingelam jong Narendra Modi ubala ban pendap ya ka ye ka sam chongpi ubala ban pendap ya ka kpo chongpi भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार अपने भाषण में कोंगथोंग का नाम लिया। प्राइम मिनिस्टर मेंशन ट्वाइस कोंगथोंग इन हिज स्पीचेस। आफ्टर दैट आई adopted 3 more villages, Mohmang, Mashur, Sadar. I thought that a person born in Bihar, living in Delhi, who is not a member of parliament from Meghalaya, has adopted 4 villages, and the people from different villages are coming to me to adopt. What about the MPs of Meghalaya? National People's Party has 2 members of parliament. I don't want to name them. You must be knowing the names of the National People's Party's parliament. One is Lok Sabha, other is Rajya Sabha. Congress has 1 member of parliament. All 3 parliamentarians each parliamentarian gets 5 crore per year. So 3 parliamentarians together get 15 crore per year. In 5 years that amount is 75 crore. 5 साल में वह amount 75 करोड़ का होता है। Ask these parties, Congress and NPP, where that money has gone? वो पैसा कहाँ गया? किस गरीब आदमी के लिए खर्च किया? As British used to plunder the Meghalaya, the only difference is that they were Britishers, now they are Indians. They are doing the same job. The people of Meghalaya remain the same for the last 7 decades. Only because of these plunderers and politicians. They get elected by your votes, by dividing you in the name of caste, by dividing you in the name of religion, by adopting divide and rule. वो आपको बांटते हैं, बांटकर चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद आपको लूटते हैं। पहले बांटते हैं, फिर जीतते हैं, फिर आपको लूटते हैं, और आप क्या करते हैं? आप देखते रह जाते हैं। 2019 में मैंने मेघालय के गांव कोंगथोंग के बारे में पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी। आई रेज द इशू ऑफ कोंगथोंग इन पार्लियामेंट। That time, when the people of Meghalaya were not knowing that they have a jewel in their lap. मेघालय के लोगों को भी पता नहीं था कि मेघालय में एक ऐसा गांव है जिसकी दुनिया में पहचान है, हो सकती है। कोंगथोंग इज ए व्हिस्टलिंग विलेज।
in which the mother gives a tune to their children before birth. That tune is used all through the life to recognize each other and to call each other. माँ अपने बच्चे को एक ट्यून देती है और उस ट्यून के आधार पर लोग एक दूसरे को बुलाते हैं. इसका पैरेलल गांव एक टर्की में कॉस्को है. When I raised the issue, I got the applaud from the members of parliament. I started visiting. मैं बार बार आना शुरू किया. फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि इस गांव को मैं अडॉप्ट कर लूं. And in 2020 I adopted Kongthong. Now Kongthong is at international map. पूरी दुनिया के लोग वहां आ रहे हैं. लोगों का इनकम बढ़ गया है. Paying for Meghalaya's undeveloped states. The reason is not the people. The reason is not the resources. Reason is not the nature. Reason is your style of voting. You change the voting pattern and Meghalaya will change. You defeat the NPP. You defeat the Congress. You defeat the UDP. You defeat the AITC. And the destiny of Meghalaya is going to be changed. मेघालय का भाग्य बदल जाएगा यदि आपने कांग्रेस को हरा दिया, एआईटीसी को हरा दिया, यूडीपी को हरा दिया, एनपीपी को हरा दिया. इनके पास मॉरल राइट नहीं है वोट मांगने का. ये जो एआईटीसी है, तृणमूल कांग्रेस है, और कांग्रेस है क्या क्या है. एक कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई. ये दोनों भाई हैं. चोरी करने में झगड़ा हुआ, चोरी का धन बांटने में झगड़ा हुआ, इससे अलग हो गए. एनपीपी क्या है? एनपीपी और कांग्रेस के लीडर से क्या अंतर है? कांग्रेस का लीडर को इलीगल कोल माइंस करता है, एनपीपी का लीडर कोल माइंस करता है. ये अखबारों में, न्यूज़पेपर में झगड़ा करते हैं और कोल माइंस में जाकर दोस्ती करते हैं. तो इनको एक्सपोज कीजिए. आप देखिए 2014 से पहले गरीब महिलाओं के पास टॉयलेट्स नहीं था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनवाया. फॉर द रिचर पीपल हु हैव 4 रूम्स एंड 5 टॉयलेट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉयलेट्स. The importance of toilet is for the poor people who remain deprived of the toilets, and women has to go. Very senior person who is respected not only Shillong but also New Delhi. In New Delhi people told me, दिल्ली में लोगों ने कहा वो इतने कैपेबल आदमी हैं, he can lead Meghalaya, he can lead Meghalaya as development, and he can make Meghalaya part of the Gujarat and Maharashtra. So vote for him is a vote for Prime Minister Narendra Modi ji. Last word for our honorable Prime Minister. He is making India free from dynasty. एनपीपी को देखिए, पहले कांग्रेस को देखिए. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चौथा कोई गांधी नहीं. ये 3 गांधी कांग्रेस बनाते हैं. अब मेघालय के कांग्रेस उसी क्या जी हुजूरी करता है. जी हुजूरी समझते हैं ना. एनपीपी को ले लीजिए, मेरे मित्र हैं लेकिन कोनार संगमा जी, उनके भाई जेम्स संगमा जी डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनकी बहन आर्था संगमा जी एमपी हैं. क्या मेघालय में कोई बच्चा पैदा नहीं लिया क्या जो मिनिस्टर, जो एमपी बन सकता हो? एक ही परिवार के लोग बनेंगे, बाकी लोग क्या बेकार लोग हैं? तो ये क्या हालत बना रखा है. मुट्ठी भर लोग, मेघालय का पैसा, मेघालय का पावर, मेघालय की जमीन, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. You go to any part of Meghalaya, you find that mafias are deforesting. Only sacred forests are safe.
Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka Meghalaya TMC kawan rak syapi ya ka maikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam apa kini kisan senam manuan, berkum juru ban ajing rap pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih senam, ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka apnyo trek urempang, shan ya ka sap jong pi haki artli ki sentil bat kersan ya ka Meghalaya TMC.